Selam i pozdrav svima mladima ovdje kao i gostima. Danas ja ću biti veoma kratak jer srce mi je puno i uzbuđen sam pred ovolikom mladošću, pred ovolikim osmesima, pred ovolikim suncem. Sve je to nekako povezano i garantuje na uspjeh. Ja želim samo da vam prenesem sve selame svih nas malo starijih od vas i koji ćemo biti zajedno na ovom putu, ali ulaganje u budućnosti itekako isplati i mogu vam reći da politički subjekt, da jedan grad, da jedna država, da jedna nacija koja ima ovoliko mladih željnih dokazivanja i uspjeha nema pravo na neuspjeh. Mi moramo uspjeti jer ste vi sa nama. Vi ste deo nas i vi ćete nas dostojno zameniti i sigurno postići mnogo više uspjeha od nas. Prema tome, ja vas u to ime još jednom selamim i nije nam imperativ samo ovi izbori, nemoj da to neko pogrešno shvati. Naprotiv, ulaganje na duže staze će biti sa vama itekako korisno i dokazat ćemo svima da je to dokazat ćemo svima zajedno da ćemo biti sigurno mnogo jači jer je mladost garancija za to. Ja vas sve skupa selamim i želim vam da u najboljem redu i raspoloženju proteknemo sudbina i da izaberete najbolje među vama. Nemojte biti samo ljubomorni jedni na druge, ne možete svi biti predsjednici, ne možete biti svi potpredsjednici ili sekretari, neko će od vas biti, ali mi smo tu svi da pomognemo i vi zajedno svojim kolegama, svojim izabranicima pomognete bez ikakve ljubomore. Drugi će izabrani biti kasnije i tako dalje. Ja još jednom sedam i želim sve najveće.